tubahaye ikaze hano kuri stade Amahoro i Remera, stade twubakiwe n'umusaza kabisa Paul Kagame. Hagiye kubera derby ya danje, derby y'imisozi igihumbi, derby ikomeye mu Rwanda, derby igiye guhuza APR na Rayon. Niyo derby ikomeye hano mu karere ka East Africa nyuma ya Simba na Yanga. Nuza kumva kabisa hano i Remera ibintu bituragurika, ntuze kugira ngo ni imyigaragambyo, ntuze kugira ngo ni ibisasu bateye, ntuze kugira ngo ibisasu byambukiranye igihugu arabari ibitego byamurira cyangwa se APR. Ababwire ko hano kabisa abari mu nzira ni mutebuke, stade hano igiye kuzura, stade yashwanyaguritse igiye gupfuka. Babwira ko kabisa iyi ni ya derby mwese mukunda, derby bagake gashoboka cyane byibuze inshuro 3 mu mwaka. Bivuga ko aya ngaya ari amakipe akomeye muri iki gihugu, amakipe afite ibikombe kurusha andi makipe yose akomeye muri uru Rwanda. Ni derby kabisa zimaze kuba inshuro nyinshi zitandukanye, aho APR imaze gutwara ibikombe 23 bya shampiyona, naho equipe ya Rayon Sport imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona. Urumva ko APR hari uburyo imaze kurusha ibikombe APR. No kugira ngo turene uyu munsi kabisa iyi APR ndavuga ireyo iraza kongeramo amanota kugira ngo ize kuba isiga iyi APR. Ni zimaze guhura ku nshuro y'ijana nenye kuva aya makipe yabaho mu Rwanda amaze guhura inshuro 104. Uyu munsi abari inshuro y'ijana na gatanu. Ese biragenda gute? Ni APR iraza gutsinda, ni Rayon Sport iraza gutsinda. Ndakubwira muntu uri mu mujyi wa Kigali, niba hari ibintu utarashyira ku murongo bishyire ku murongo, ko mu kanya uyu mujyi ugiye kuba ibindi. Uyu mujyi imodoka mu kanya zirahagarara, uyu mujyi mu kanya bamutarahagarara, uyu mujyi mu kanya utabona ahantu utambukira. Ntuze kugira ngo ni imyigaragambyo, ntuze kugira ngo igihugu kiratewe, araba ari Mureri kuvunderezamo ibitego, araba ari APR ari kuvunderezamo ibitego. Najya mabwire ko izi kipe zimaze guhura ku nshuro y'ijana na 4, uyu munsi ni inshuro y'ijana na gatanu. APR imaze gutsindamo imikino 45 muri izo nshuro zose, naho iyi Rayon Sport imaze gutsindamo inshuro 33. Urumva ko iyi APR imaze gutsinda inshuro nyinshi kuruta iyi Rayon Sport, naho zimaze kunganya imikino 27, zikaba zimaze gutsindana ibitego 265, aho APR imaze gutsinda ibitego 139, naho iyi Rayon Sport ikamaze gutsinda ibitego 126. Urumva ko iyi APR cyari hejuru mu gutsinda. Aya ni amakipe tugiye guhura kabisa, ni amakipe agiye guhura ubona ko imikino yayo hagati yayo zimaze iminsi muri shampiyona. Iyi Rayon Sport imaze gukina imikino igera kuri 6 yose, naho iyi APR imaze gukina imikino 4. Babwira ko tugiye kureba mu mikino ibanza, iyi APR ifite record nziza ko bigaragara ko mu mikino ubanza mu mikino 5 imaze kuzihuza guhera 2019. Umukino ubanza usanga ari umukino worohera APR cyane, kuko nk'ubu biragaragara ko mu mikino 5 izi kipe zimaze guhura derby 5 zishize. Reka tuyebere zitazo zo muri zo derby. Ndavuga mu mukino ubanza wa shampiyona ku itariki ya 2019 n'umukino tujye kureba imikino 5 derby 5 zabanje zaciye. Ari ku itariki 2019 aho iyi APR atsinze ibitego 2 ku busa bwa Rayon Sport. Derby ya mbere 2020 nta mukino wigeze uba, ariko 2021 itariki 22 habaye indi derby kabisa, ubwo APR atsindaga ibitego 2, iyi Rayon Sport igatsinda igitego 1. 2022 yari umukino wa gatatu, Rayon Sport ifite igitego 1, Rayon Sport ifite ubusa, iyi APR itsinda igitego 1. Indi mikino yabaye umwaka ushize murabizi ko yaba 2023 2024 zageze zinganya ubusa 0-0. Najya mabwire ko ni amakipe akomeye hano mu Rwanda, aho ari amakipe kabisa ubona ko ari amakipe afite ibibazo bitandukanye muri iyi minsi, nkaho iyi APR ifite abakinnyi bayo badahari. Murabizi Jibril Watara ntago ari muri forme muri iyi minsi, amaze iminsi arwaye indwara yo mu bihaha. Murabizi Memeri Dawo ari n'umukinnyi ukomeye cyane wa APR muri iyi minsi ntago ahari. Iyi APR kabisa ubona ko ifite ibibazo by'imvune mu kibuga, haba hagati yabo mu busatirizi, ubona ko ifite ikibazo kabisa cy'ubusatirizi. Naho iyi kipe ya Rayon Sport bakomeye, haba Sumani nawe n'umukinnyi kabisa uhari kabisa. Asumani n'umukinnyi wavunitse utangiye forme nziza, utangiye atsinda imikino itandukanye, ibitego 2 kuri buri match.
kabisa ko Asumaye nawe yari ameze neza. Umukinnyi nka Paul Nganye kuri Rayon Sports hezwa nawe Paul Nganye ni umukinnyi waje kabisa umeze neza muri saison ishize mu kuntu Paul Nganye yari ameze ariko nawe kabisa aracyari mu mvune ari mu myitozo kugira ngo turebe ko yazaga. Ese ni Rayon Sports cyangwa na APR? Rero ukane subscribe kabisa kugira ngo tuze kureba iyi match tuze kurama usaza nuze bitese Uri bite banyita Chimimana Innocent International gikona Nyamata. Uri fan club Nyamata Tigers fan club.